nuvuga ngo naratunguwe uko natekerezaga bino bintu none naje gusanga birenze uko njewe babuze support uzusanga abanyamurengo kuntu duteye nukuvuga ngo umwana atari mu gisirimba atari mu ikanisa tiwo mushigikira atari mu ikorari mu ikanisa n'amabongo yabaye kirara ariko usari uzureba bapfurero mara wenda balukaku ba benteke n'abarabose niki baturusha n'abandi bari muri Kenya ho usinokubwira n'abanyakenya abanyagihugu abanyakenya ni baza kureba kabumbu urumva kabamambe bango icyo nobwira bari abantu bagiriwe amahirwe yo kujiriya hanze bagende bakora ibikorwa ino basohora ibikorwa hano ariko cyo koze bitewe n'ukuntu abantu bakiri ino championa nukuvuga ngo sinzanereko ariko ko ndabona ibikorwa biri kuza biri kubera ino. Yes bakunzi y'Imuhira studio twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe mwese aho muherereye twongeye kubayambira cyane tubifuriza n'umwaka musha muhire wa 2024 imyaka yatujanye kabisa imyaka kiratujana ejo bundi hariho abantu nigeze kubaza ndababwira tese umwaka n'umuntu niki kiza kimara ubundi umwaka ni ubumaze umuntu cyangwa umuntu ni ubumaze umwaka ico kibazo ndaza kukibaza abatumirwa bacu reka tubaze tubaha ikaze kuri Imuhira studio hanyuma twongera twibutsa n'abakunzi y'Imuhira studio ngira ngo mumaze iminsi mubona tutabaheza ibiganiro nkuko bisanzwe twari tumaze igihe kinini turi gusetinga studio yacu Imuhira nyine wacu kwivuko mu Minembwe mu minsi mikeya muzatangizanya ibiganiro byacu by'Imuhira mu Minembwe n'umwaka nibyo bintu twari tumazemo igihe turi gusetinga studio yacu iwacu twariko twoherezayo materiel n'ibindi bintu byari bitaranatungana amakuru yose tuzagenda tuyabaheza en detail mu minsi mikeya cyane mukomeze mukore subscribe abatarayikora namwe mukurikirana ibiganiro byacu mugume muryoherwe n'ibiganiro byacu twanze kwitwa izina ritari ryo Imuhira studio murabyumva nyine Imuhira studio duhita tujana studio yacu Imuhira nyine iwacu hariho abantu bitwa amazina ugasanga ntabwo ariko bimeze ugasanga umuntu yitwa Bizoza ariko arinza asaza gitegereje cyangwa ugasanga umuntu yitwa ngo ni Mugisha ariko imikasiro ni atari yarakasiriwe niyo mpamvu rero hagati aho rero murabona abasore babiri imbere ya kamera y'Imuhira studio murababona kabisa abasore beza cyane nibo bashitsi bacu dufite uyu munsi nibo ba host bacu dufite batugendereye kuri chaîne kugira ngo tuganire kandi banabaganirize natwe tubaganirize namwe mutuganirize muri commentaire mwese hanyuma dukomeze gusharinga ibitekerezo rero reka tubanze tubaha ikaze tubiyegereze turabakiriye basore mwumve ko mushitse Imuhira studio mwisanzure mugize neza cyane ntimwibaniye hano ni Imuhira mwama muramza nundi twari kubaha ikirago mukicara ariko mube open muganiriza abantu ntimuze kwibaniya cyane rero nkuko tubikora hano kuri Imuhira studio iyo twakiriye abashitsi nkamwe muzamuanza mukabibwira abakunzi y'Imuhira studio abakurikirana ibiganiro byacu na chaîne yacu abatabazi bakabamenya hanyuma n'ababazi nabo bakarushirizaho kubamenya rero mutangire mwibwira abantu tubanzirize kuri wowe ufite microphone turaza guheruka n'umuvandimwe hari mugize neza cyane kwikaze muduhaye murakoze reka twibwirane kuko wabuze ko nari Imuhira studio reka twibwirane mu muco wa Kinyamurenge kuko hano turi Imuhira titwibwirana ibice je uraha nitwa Byiringiro Muyehe ndo Muhima kabumwishwa abega twaturutse mu Minembwe ndo Munyaminembwe ubu nyine duhungiye aha i Burundi niho twihishe rizuba ry'Ubujumbura naha turi ndo mugabo ndubatse mfite umugore umwana ni ngaho ntawe turagira uracyari umujene mari
ndacyari umujene aho ya so ubundi umujene mariye umaze igihe kingana gute umujene mariye se none baba ufite igihe kingana gute ni igihe utarabyara cyose ubu kiri muri honeymoon reka tubifate gutya uracyari muri honeymoon reka tubifate gutya ni sawa ukaba umwishwa w'abaki ndi umwishwa wabega ukaba umukwe ndi umukwe w'abagorora arakoze cyane ngaho mwese mikoro nawe twibwire murakoze cyane ku ikaze kuri Muhira studio nanje wicaye hano amazina nitwa Patrick ariko abenshi banzi kujya Gaucho ndi umurundi w'umwongera mwishwa abanyabyinshi babakira amacumu iwacu ni muri Congo ahantu bita Irundu niho navukiye niho kwivuka ndubatse mfite umugore n'umwana murakoze urakoze cyane Patrick ku izina rya Gaucho nagatazirano cyangwa n'ijyo ababyeyi bo barakwise nuvuga ngo izina Gaucho n'izina niswe n'ababyeyi aho yaye na nyine muri societe n'izina niswe rivuye kuki bivuye kuki wenda bivuye kuco nakoraga ari akabumbu nakinaga abanyakenya n'uvuga ngo abanyakenya nibo banyise iryo zina urumva waba muri Kenya wari ufatiye iryo zina none arifatiye ukina akabumbu urakoze cyane rero turabakiriye mu kiganiro mwisanzure tuganire asante saramane dutere urwenya tunaganire wavuze ko ufite umwana umujoni mwembi murubatse uko muri aho muri abagabo turubatse aho ni sawa cyane tugiye kuganira n'abagabo hanyuma rero uyu munsi ndibaza turagenda tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye ntabwo turi bufate ikintu kimwe ngo tuganire kuri iki rero nimwumva mbazaniye ngiye nkora ku bintu byinshi bitandukanye ntimugire ikibazo turisanzura hano ni ugutarama ese ubundi wari uzi gutarama imuhira wavuye muri Congo ungana gute navuye muri Congo nkiri muto ariko sinovuga ko nari muto cyane kuva muri Congo navuyeyo 2007 2007 urumva sinari muto cyane uburyo wenda tumenye ibintu byo gutarama kuja gutarama hanze ariko ntiwatubwiye ubu nyine aho barizwa ubu nyine ubarizwa ni ukuvuga ngo ubu nyine mbarizwa muri Canada muri province ya Alberta mu mujyi wa Calgary niho ubarizwa umazeyo igihe kingana gute mazeyo vuga ngo nagiyeyo 2014 2014 nagendeye urumva n'imyaka hafi 10 kirajamo maze gutorayo kabisa maze kumunyakanada ubu nyine ufite ubwene gihugu ndibaza kabisa ndabwicaranye navuye muri Congo 2012 we niho ukivaye ejo niho nkivaye ariko nasubiyeyo urumva naje 2012 nsubirayo 2018 ija kwigirayo nigiyeyo umwaka umwe none caga intambara zatangiye kubera zatangiye 2018 ndibaza 2019 none caga intambara zibe mpita ntahanda gasubira ndagaruka urumva wahunze intambara cyane wari wajuje ku ishuri ngote wahunze intambara cyane wajuje ku ishuri nagiye ahubwo ngiye ku ishuri shiki intambara ziraba ndazizwa n'amaguru ndagaruka birumvikana je ntinya gisirikare kuko cyabose ntabwo ari cyabose nje muzehe yariwe yapfuye nta muzehe mfite yapfuye ari umusirikare kuvuga ngo nanje abandi ahubwo iyo umubyeyi yapfiriye muri cyo kintu azavuga ati zosa aho PARTAGE ari ahantu hoteli kirenge nayo togitera hariya hari ndabla hari icupfana n'abasama ni inshuti zanje gusa hanyuma ariko ubu ngubu ndibaza uzumva usubirayo ubu nyine wanyu ukunda ukumva uhasubira ejo ndi nari mu migwiro n'umugabo ndamubwira ati wacu ni heza
twari tugaza tubireba hari amata twari twaguze aratunanira noneho tuyagereranya na yaruguru kuntu twayanywa atageze amata afunguye ariko tubitegereza tuyakompare n'ayiwacu ukuntu twayamwa ataciye mu byuma ariko tukayamwa kandi tukayamwa konje ameze neza n'ibintu byose hari n'ibigori bino bigori byokeshe ikigori cyaruguru cyo kimwe n'icyahano nyine wabyumva nyine ukumva nyine iwacu haracara hambere bimaze nk'inkinga abe n'ikivuye muri mu bwongo bwo kiza gikambye ukumva nyine iwacu nyine haracara hambere to okay urakoze cyane hanyuma Patrick nkoresha irihe zina Gaucho canke Patrick koresha Gaucho reka nkoreshe Gaucho kubera ko ari ryo abantu bamenyereye hanyuma hariya mutuye muri Canada ndibaza ibyo ari byo byose biba bigoye abanyamurenge bahari kugira ngo mubonane wenda mubonana gake igihe c'ibiriyo igihe c'ibiki ariko nk'abo ugerageza kubona abanyamurenge mubana hariya bimeze gute baracafite umuco nk'umwe nk'uwabari hano i Burundi koga natwe hano i Burundi umuco dufite siyo abari imuhira bafite ariko ibyo ari byo byose hano wahageze warahabonye wabonye abantu imyitwarire yaho kuntu bameze se uba kompare n'abatuye hariya kuko twumva ngo uyu muntu amaze gushika hariya ngo bataye umuco ubikompare bimeze gute abantu batuye hariya n'abari hano murakoze cyane nuvuga ngo nta umuco utatakaye uvuye mu bihugu byose umunyamurenge cyangwa umunyamurengekazi bose umuco wa kera ntabwo aribo bakigira iriya nuvuga ko hano uko mpeyarinze wenda hano n'iriya baratandukanye ni ukuvuga ngo ahantu umuco uri ni hano kurusha iri iwacu arakoze cyane hanyuma tubwire gatoya mu ncamake ubuzima bwa hariya mubayeho gute ko abantu bazatubwira ngo muzamukora ngo tuzi ngo kampani abandi ngo bazabagira ingurube abandi ngo biti Canada cyane ngo tuzi duhaba nutwo ngo gutema ibiti ariko nawe nzambireba kuri Canal Plus nzambona abantu muri Canada ari bandi babitema abazungu mwebwe sidababona batemesha iki ariko ni machine none nyine ivyo bintu kera rumvisha akazi kawe nubuhe buzi kandi ubwire ko nabwira abantu kuko hano abantu baracara abatesi cyane bumva ko nyine hari akazi badashobora gukora ariko si benshi nyine abantu bose barahindutse ubuzima bwakubise abantu akazi nyine bashobora kuragira gusa ta kandi inka nizo gazari zitunze abantu ariko ubu nyine inka ndizigihaba nta mirima tukigira majority y'utuzi abantu bakora ni bene utuwe murakoze cyane nuvuga ngo iriya hari utuzi twinshi tugiye dutandukanye urumva ariko abenshi wenda nkubwiye abenshi majority y'abantu abenshi n'abakora mu warehouse warehouse ni ukuvuga ngo ni inzu zigize utewa ko mu ruganda reka bivuga bacu nawe ndacongereza zituri kumwe abakora mu warehouse kuko wari bivuze ngo abandi babaga ingurube sine nabona umuntu iri iwacu baga ingurube izo ni muri Amerika ariko muri Amerika ndavyumva hari umuntu wambwiye ngo azabaga ingurube agakata imirizo ibiki ivyo byose ari ukata gusuturiza undi agakata buri muntu wese afite akazi kakiwe si ukuvuga ngo ni ingurube yose ukuvuga ngo watunze umurongo umwe nukuvuga ngo arakura akarizo asingiriza uwabo undi nawe undi akijose nuko urumva si ukubaga ingurube yose wamuyifata ukureho uruhu kandi akakwinjiriza uvuga ngo ibage yose yo kwinjiza amafaranga menshi wende iki amafaranga y'uturizo wende ikintu kiza gishanga kugora niko waguhagarara umwanya muremure hari ukuvuga ngo ukurakata intuze gusa undi karakora iki ni ibintu byoroshe urumva rero muri Amerika nonza numva bakunze gukora utwo tuzi ariko hari muri Canada sinzi tamutora numva ngo harani ibiti binagira ndi faranga nubwo abantu nzambona hano bwira umuntu ngo ateme ibiti akavata nk'akazi gaciriritse urumva
ariko kara nakazi kinjiza iwacu ntitwabitema ibiti iwacu ntitwabitema kandi tutaduhembwa urumva none inzo twubaka kandi twazubakisha ibiti waje mu gisambu gutema ibiti ugatutira mukaja guseha iyo ugatwana bitwara ku rutugu no ku mitwe ya nizo narimbabwiye bivuga ngo iriya rutuzi twinshi tugiye dutandukanye kandi kari akazi k'ibiti nta kazi gahemba neza ubundi gakogwa gute ibyo biti tuzatwumva gusa ngo bazatema nimba ari ugutsinda gusa bivuga ngo barabitera je abantu nzi bakora muri ako kazi nababitera naho kubitema sinzi abenshi n'ababitera babenshi n'ababitera bakora mu biti barabitsinda wana kubitera abandi bakora mu bitoro tuzi ngutwa ntabwo ari amasitasiyo bijya bimodoka bitwara igitoro hari igitoro bazagenda bagacukura nyine mu ntuze sinzi ukuntu nubivuga bakabyimba ni ngako kazi akazi gasaba imbaraga cyane hanyuma reka tuanze dukubitire gatoya mu ngingo nyamukuru nuvuga ngo yatumye njewe nguhamagara muri iki kiganiro yo gutegura shampiyona hari shampiyona yabaye yateguwe nawe ariko ifite aba organisateur ndibaza ko we wari umuterankunga ariko hariho aba organisateur uwo muhungu mwicaranye gatoya wamuha mikoro nkamubaza uburyo ibintu byari biteguwe hanyuma nuko yabonye ibintu byagenze tubone kugaruka aho ngaho utubwire ukuntu irushanwa ry'iminsi 2 mwariteguye nk'umu organisateur hanyuma utubwire ko byari bimeze ibyo wanenzemo n'ibyo washimyemo hanyuma tubone gukomeza ntabwo kambanda mbike telefone hasi uvuge neza ibyo nibyo nari nkene uvuge amakuru wa no mbere na mbere ndashimira uno mugabo turi kumwe ubundi abatazi ico dupfana kandi abantu presque inshuti zanje zose ziramuzi Gawuco abatazi ico dupfana uyu nguyu ni umukwe wanje ni umukwe ukaba wicaranye n'umukwe gutya mwegeranye uyu nguyu ni wamuca kabisa uyu nguyu agira umwana wa mushiki wanje mukuru mwacu ni umugabo uyu ni donke ni umugore wa Gawuco agasubira kandi akaba n'inshuti yanje uzorebe no mwanya wewe uko muvuka mungana siko bose ari inshuti zawe kandi uko muvukana siko mwese wenda muzamuhuza kuvuga ngo jewe uyu nguyu akubukwe kararenze azamubujamo ako ubushuti bwararenze ubu nyine n'umuvandimwe wanje ndamushimiye cyambere twaje kuganira hejuru ya shampiyona yateguye ibindi byo nimbe tuza kwibonera kanya ni sawa ariko ndamushimiye kucizere yangiriye kuvuga ngo umuntu ushonje abantu b'i Burundi dufite inzara nyinshi kuvuga ngo uramwizeye umuhaye $2,000 by'idolari ngo nabijere urumva ko ari cizere gikomeye ndamushimiye cyane kandi ico cizere wangiriye n'ubundi kizohoreho wa noneho uyu wacu tera afite gahunda yo kuza hano ubushize 2020 ndibaza nibwo yampamagaye ngo ngone duhuriye muri Kenya ndagenda duhurira muri Kenya none arambwira ngo ikindi gihe napanga kuza karabona azozi Burundi kandi kubera njewe gusa ndambwira ati nuzi Burundi ni wenda niteka uzobunteye biyo tuma tubiganira numva kandi karagenda bivamo arambwira ati wowe ngiye kohereza amafaranga uzoze n'umugore wawe duhurire mu Rwanda turamukanye dusangire hanyuma nsubireyo nuko nagwaye gripe muranyihanganira ijwi rimeze nabi ndangije ndamubwira ati wowe rekana n'ibyo ngwino ugere hano wenda uretse apare umugore wanje n'izindi nshuti zanje abavandimwe bakubone nuko arumva none we arambwira ati araje ngo ariko afite iminsi itarenga 3 hano i Burundi juste gusa cyari kimuzanye no kugira ngo amenyane n'abavandimwe banje abone umugore wanje ntiyaramuzi noneho
ari hasigaye nk'amayenga abiri ndamubwira ati se wakuhaye uza hano waretse tugategura akantu kamwe hano tugasura twegeranya kandi urubyiruko rw'abanyamurenge tugasura kandi tukagira ikintu dukora kiduhuza uzumva gute nyine ndabimwumvisa numva arabyumvisije mari kubyumva arambwira ati sawa we genda ukore cegeranyo mbwira ibisabwa byose jewe mbikore nindangiza jewe nzoze nje gukina nabwira nti takindi twokora usibye gusa kuorganiza championnat turangije ampeza amafaranga ndagenda nkora icegeranyo urabizi twari kumwe muri komite nawe na Cuzuzo ndabiyambaza namwe ndabashimiye na Cuzuzo aho ari ndamushimiye ndabiyambaza kuko naza mbona ari ibintu bigoye kuvuga ngo ibihumbi 2 $2 ngiye kubijera nje nyine kandi wenda ukabona nyine bizongora ndavuga ati reka nanje mbegere nyine mu bifashemo ni kwa kundi twabiteguye ifaranga ziraza zimare kuza ndagenda mvugana nabi kibuga ndagikota ngira n'Imana sanga championnat yari hari kubera Noheli na nationale equipe nationale ntayari hari ikibuga barakimpa cy'iminsi 3 ngura amatrofari aba mwabonye ejo twatanze buri kimwe cyose mbitegura neza ndavuga ati nubwo bitazogenda uko mbishaka donc bitazogenda uko buri muntu wese abishaka basi reka dukora ikintu kimwe cyiza mu sportif wese azobona akavuga ngo abantu barateguye kubera ikintu cyambere kiza kiranga Brave yari yabivuze ikintu cyambere kiza kiranga ikintu cyiza ni ikintu kirimo amafaranga nta manka yigeze haba nta muntu widoze kuza amafaranga nuko ndangije ndabitegura mari kubitegura vraiment ibintu zagenze uko nari mbishaka match yacu yari tabiriwe uhere ese twatangiye dimanche uhereye ninga ndanguta amakane sose bahise batangaza ngo ntagitara mu gihari kubera nyine ukuntu ibintu zacu byari biteguye neza stade iruzura abantu barahagarara ibintu tutatekerezaga ko bizoba vraiment stade turayuzuza ikigira kabiri barabibona muri video baraza kubibona ikigira kabiri iyi championnat yitabiriwe n'abantu benshi kandi wenda iyo tushaka kuvuga ngo yes inziruko ingeri zose zitandukanye haba abagabo abasaza abagore abana abaki buri muntu wese hariye ibintu nari mperutse muri Congo kuvuga ngo muri Congo none kazambona abana n'abakobwa bagenda kureba kabumbu bakigurupa bagafana bakamiriza ejo narabibonye kandi ejo narabibonye wari uhari warabibonye ni ikintu cyaraye kinshimishije numva umutima waje urishimye cyane hanyuma ikindi kintu nenga urabizi tuja gutegura ino championnat twahamagaye abayobozi ba buri ma equipe baraza dukora inama ikintu cyose twaza tukivuga tukavuga ngo tikiti tugashike hariya ngo habe gushwana ngo hari wenda ngo muratwibiye ngo bigenza ucyana gucya ariko cyantangaje ejo vraiment imatch za ni wibutsa abantu gatoya uko yari iteguye imatch urumva ari demi finale na finale zari equipe zine nizo urumvaga zine zarakinye niyinga zibiri zatsinze nizo zinjiye muri finale no kuvuga ngo hari harimo ama equipe ane hari harimo New Star irimo abantu cyane b'abanyabwagiriza habwe ko ndumva batangiye kwitana ngo ni bwagiriza kera babihinduye ngo ni babihinduye kera ngo ni bwagiriza kubera ariko byari bimeze aho yasiko byari bimeze yari New Star none New Star hakabamo na Mulenge hakabamo na Gakenke hakabamo n'isoko none kuntu byari bimeze iyumva yari New Star na Mulenge cyane ni nazo abantu baza baheza amahirwe iyo kuba botwara igikombe ni nazo zamaze zikina finale nyine none birangije ejo barakina kandi vraiment batugaragarije urukino rwiza uhereye niyinga bakinye ibintu birimo discipline indero nyinshi none bashitse ejo birarenga indero ibanishi ariko ku munota wa nyuma biza gupfa gute twese habe nanje ubwanje nari niteze ko Mulenge twari igikombe kubera imyimenyerezo Mulenge yari yakoze amantrainement yari ifite na recrutement abakinyagi izamura mu makambi nanje vraiment nari nzi ko Mulenge izotwara igikombe wewe niki gico gutera kuvuga ngo Mulenge wari kubona uko izatwara igikombe wayibonye mu buhe bushobozi kuvuga ngo ubone ko yotwara igikombe Mulenge nanje nakinye muri Mulenge
nanje nari umukinnyi wa Mulenge ariko ngereranyije igihe cacu n'iyi Mulenge ya none yaraye ikinye finale ntabwo vraiment bihuye kubera iki Mulenge noneho ubu ngubu yararekirisi iragendera gura abakinyi kandi abakinyi bose ba professionnel bose babizi ariko bareba New Star ndango yazamuye ariko bose bo muri Mulenge urumva we yarekirisi barabamambre bose Mulenge ariko bo New Star yazamuye gusa umuhungu umwe bwagirisi uri abale niwe yazamuye abandi bose nabahandi Bujumbura urumva niyo mpamvu je nazanye heza amahirwe noneho twese biradutungura kubona Mulenge irasi igikombe nabo bwabo zarabatunguye haza kuba amagambo menshi atari meza ariko iriya birani bisanzwe muri football kuko kwizera ngo baratwara igikombe none bikaza kurangira batagitwaye ntibari kureka ko yavuga ariko ama feedback nyine yabaye menshi ibintu nyine byinshi kandi amagambo menshi vraiment atari meza kandi amenshi bakayavugira muri groupe nawe arimo ari wabiteguye ukumva nyine ni ibintu bimwe twanenze ariko izo ntizoreka kubaho twe twabikoze tuzi ko nubundi bizohaba amagambo ntazabura yiyo guca intege nibindi ariko ndaza kubwira ibintu bimwe ngo bagiye banenga ibintu bimwe bitumvikana ico nico nanenze nuko none ku munota wa nyuma ndaza kukivuga ico kintu nanenze ku munota wa nyuma aribwo kandi Mulenge imaze gutsindwa nico gaye magambo rero yavuzwe ko kuvuga ngo Mulenge uyu wacu we nje yarampamagaye arambwira none je simbahisha n'umukinyi wa Mulenge iriya azakinira Mulenge sibyo azakinira Mulenge iriya iwabo muri Canada arambwira ati none ko ndazi yo ngiyo eske nzokine cyangwa nzurike nawe ati wewe ngwino uzokine wareka gukina utekandi uri umukinyi kubera ari umukinyi nuko ikwanze ndi yarakeneye no gukina nijo wabimuhatiye nawe ati none uzoza urebe gusa kandi nawe uri umukinyi arambwira ati sawa we ntorera basi equipe nziza nyine uhaye ubona je mutorera New Star kuko New Star urebye kubera nyine ariyo kubigarukaho nayo mpamvu yatwaye igikombe oya sawa ndaza kubigarukaho New Star impamvu nayo mutoreye nuko ari equipe ni iwacu bwagiriza ariko mbivuge gutyo kandi mbivuge sinabihishe ni y'abanyabwagiriza ndabivuze ku mugaragaro ni y'abanyabwagiriza urumva rero mari kwimutorera nayo ati New Star noneho nabo bahita bansaba nimero koce wa New Star n'impamvu naje nahise mbishiramo courage cyane nyine kugira ngo ayikinire bahita bansaba nimero za Gaucho bo nyine baravugana nawe barakonfirma nyine bakonfirma yuko azoyikinira dukora inama ijya nama ya mbere twari uriho turababwira ati uwateguye championnat azokina no mukinyi wa New Star ibyo ni bisanzwe nuko habeho ejo nyuma ya match nibwo twatangiye kumva rero amagambo keje ku mugoroba hoho bamwe bazatera n'amabuye ndango ku mabati wanje ku manjanja ngo ese ngo ni gute ngo umukinyi bateguye championnat ngo asha gukina kabumbu kandi twari twabibabwiye mbere y'igihe kandi yarakinye demi finale baba babibona ntibavuge ngo navemo ngo ese ni gute yereka gutwara igikombe twaragerageje tuzana ba arbitre bari national nibo basifuzi ba Premier Division hano Burundi turemera tubaheza dutanga amafaranga afatika kuje wasifuye ejo hano hariya muri finale iwe ntabwo akiri national uri ni international azosokera igihugu Premier Division so rero amagambo yo acintege ntiyobura nawe mubwira ngo wenda n'amagambo yumvise yamenye nyine ko ari ibisanzwe nibyo nawe narabimubwiye tukiya tubitegura ndamubwira ati nubundi bazokuvuga bavuge nibindi bitari byo Gaucho usanzwe uri umukinyi kuva ukiba muri Kenya niko watubwiye hariya muri Canada nubundi urakina ndakina tubwire uja gutegura championnat tumye cyane umva ko witegura championnat ikaba kuko wewe urashobora kubona ko wakoze akantu gato ariko ni ikintu kinini twebwe ku rubyiruko cyane gwa hano ni ikintu kinini usibye ko nyine amagambo yo ntazabura nta nayo ariya ni bisanzwe ariko ni ikintu kinini gihuza urubyiruko gituma urubyiruko rusabana bakabona nabo occupation kuko abenshi nta occupation baba bafite bari impunzi no urumva kandi n'uburyo washizemo burabafasha nimba bubafasha muri equipe yabo sinzi nimba bubafasha guteza imbere equipe uko bungana kose
hanyuma cange nimba bazahita babugabana aho ngaho umwe agatwara kiwunda kiyo ariko ico nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo igikorwa wateguye ni igikorwa cingira kamaro cyane kandi kinini rero tubwire impamvu wabitekereje kugira ngo bitegure utubwire n'uburyo washizemo hanyuma tubone gukomeza ikiganiro. Murakoze cyane. Uvuga ngo impamvu nyamukuru yanteye kuzana ino shampiyona cyangwa se gukora kino gikorwa takindi ngo narebye ese nabaye muri Kenya hano i Bujumbura no bwa mbere naringeze muri iki gihugu umwe ngo ndana umuntu narinziranye nawe hano usibye umugabo nawe yaciye umwaka imyaka 2 tumenyanye urumva nuvuga ngo nta muntu narinze rero nararebye mbona gushira tournament yari muri Kenya ndebye n'ibikorwa byakorera ndavuga se woza na tournament hano mfite umusaza hano kubera iki ntubikora rero ni muri ubwo buryo nabikoze ndavuga ngo se kubera iki ibikorwa byinshi bikorerwa iriya kanaje ndebe wagure nawe nagure naje ndebe ko kandi tunasaba n'abandi bose wenda boba batwumva ufite ubushobozi ni byiza kugira ngo Imana yaraguhezaga ukaba ufite ubushobozi runaka ni byiza kugira ngo wegeranye urubyiruko kandi ubaheze nako ka motivation kandi ubaheze na occupation kuko ibingibi nje ndabishima kubera ko bihuza nyine biduhuza bituma twokoreramo n'indi migambi kubera ko dufite aho duhuriye mu gaturno runaka tugashobora kugiramo n'umwanya w'ibiganiro turaganira kuko turi wabandi tukamenya nuko twitwara tukamenya n'amakuru kwanza ari iwacu yo twegeranye yumva ni motivation muri make hanyuma dusaba abandi bose bumva bashaka gutegura amaturno nk'uko bakomeze bagure bakorere n'ahandi no mu minembwe harahari kandi tunagusaba nawe gahuco wateguye ibintu ntugacike intege uzakomeze n'ikindi gihe Imana niguheza ubundi bushobozi uzagure uzokorere hano ukorere n'ahandi ni byiza ni imirimo uri imirimo ntabwo itubusa uzagure n'izindi mbibi ndetse muzatekereze ni wacu cyane cyane muzatekereze imuhira naho hariho urubyiruko muzahagere hanyuma rero tubwire uko wakiriye shampiyona imaze gutangira irabaye urakinye gute wakiniye New Star kandi ukinira Murenge FC ko utaje muri Murenge kurumva uko nyine igikombe cyari kureka kuja muri New Star tubwire uko byagenze kuntu wagiye gukinira muri New Star kandi uba muri Murenge iriye ko utaje muri Murenge. Murakoze cyane kudakinira Murenge taronde gwango ruhari cyangwa se ndawundi mutima mu buhari kwango ubusanzwe nkinira Murenge FC iri iwacu kwango buri province igira ekipe yabo hari Murenge FC urumva je ubusanzwe nkinira Karigari kwango agakipe nibwo kakizamuka ubusanzwe nta kipe twari dufite iriya nakaba membre gusa kwango hariho nk'abanyamasisi babiri ariko majority n'abanyamurenge rero bikansaba kuja gukinira andi ma province mu gihe banyiyambaje rero gukinira New Star no kubango nabajije amakuru mbaza amakuru nabaje wacu ndamaze yewe kongiye kubuza kandi urabizi sinoza ngo ndeke gukina urumva rero ngiye equipe no kinira ubango ibintu nagendeyeho ku bintu nka bibiri ubango nari nshaka gukinira equipe iri organized urumva equipe iri organized ifite discipline urumva rero mbazo wacu arambwira ngo New Star kabisa ni equipe ifite discipline iri organized ubango nico nagendeyeho. Okay, urakoze cyane hanyuma uvuze ngo ifite discipline duhita twumva ko Murenge nda discipline bari bafite sikona ibanyumve nabi sikona niko bahita bakumva gibo ariko kangasobanura ko gasobanure nuvuga ngo icyo nshatse kuvuga iriya muri Kenya hari ikipe nakiniraga
urumva ejo bundi nje gukina tournament ya yura musaza Papa Legend baramwe mu bakinire sinabakinira wenda bitewe n'ukuntu mbazi ugasanga ni ba bantu nimba match itangira saa 9 ugasanga ari abantu babiri urumva nuvuga ngo tibazira kugihe tubahiriza amasaha muri make urumva inguko rero nashatse kuvuga ugasanga ikipe tizira kugihe niyo discipline nashatse kuvuga kubahiriza umwanya you know. Okay, urakoze cyane. Hanyuma turuna imaze kuba mwakinye gute kwanza New Star we wabonyeje yanyu yari imeze gute? Nuvuga ngo match yacu naratunguwe sinenze ko twokina kuri babona match demi finale twakinye na isoko ngo twakinye nabi ngo twakinye neza ariko tuje gukina finale natunguwe n'ukuntu twakinye umupira mwiza twakinye umupira mwiza kabisa niki wanenze niki washimye muri iri rushanwa ngo ico nanenze yewe sinzi ko gihari sinzi ko gihari kabisa usibye wenda kumva amagambo kuvuga abantu baravuga cyane umugani ngwanze kuvugwa nteze mu ndanyina ngo abantu baravuga urabareka tu urumva ariko cyo wenda sinuvuga ko ari cyo nanenze gusa ibyo nashimye ni byinshi kurusha wenda z'umuntu yo baranenze ukuvuga ngo bitewe n'abafana nabonye mwana zaranshimishije cyane ngo zarantunguwe sinari nzi ko nubona abafana bangana kuriye ni organisation yayibonye gute abo wari wizeye uheza igikorwa ntaco barabanenzeho byibuze ukanga kuvuga ugafira mu mutima first of all reka mbonero kubashimira abantu uze komite yari ishinzwe bino bintu cyangwa se abantu nabishinze hariho wewe musaza hano Mutama na Cuzuzo mana mwakoze akazi gakomeye kabisa mukira ikorwa mwakoze ikorwa cy'indashikirwa jewe sinubona uburyo mbashimira gusa zaranshimishije bitewe n'uburyo nabizeye mbahereza igikorwa muragikora mugikora mwivuye inyuma mwirengagiza ibyanyu mwirengagiza abanyu babugufi muravuga ngo mugomba ukora kino gikorwa kamucikorera mwageze neza kabisa rero ntacyo nobanengaho kabisa no kuvuga ngo ukuntu nifuza ibintu urumva niko zagenze igihe nyine abantu bagira ubufura buke ndore nuko nyine abenshi ubufura bumaze gushira ukizera umuntu nyine ukamuha igikorwa ariko ugasanga aragombeje ntaca akoze ndibaza ibyo bintu biri no mu batera umuntu aba yifuza gutera inkunga abantu ariko akabona nk'umuntu yobishinga abenshi iyo confusion ikunda kuba akabona ntamwizeye ntashobora kumuhereza ico gikorwa ko ababona nyine ko ashobora kumupfunyikira ariko ndibaza ko hakiriho abantu nyine bizewe hakiriho abantu bagifite ubufura n'umuco n'abandi batera nkunga bakeneye nta kibazo hariho abantu bashobora kuorganiza ibintu neza bagifite umutima w'urukundo no gukunda ubwoko ibyo kabisa birahari hanyuma ubaye muri tournoi Papa Legend niko waruvuze warayikinye hariya muri Kenya narayikinye ese hari ibindi bikorwa akora hariya muri Canada cyangwa Papa Legend muzukuri yebwe ari tournoi abo organiza cyangwa se ibindi bitari Navuye kabisa ari muri Canada ingabo bitarashikayo ariko wenda ndakeka ko ari kubipanga wenda n'ibindi bihugu uretse muri Canada honyine nari muri Amerika tuye ariko ari muri Canada sinzi kabisa nta bikorwa birahagera ubundi ibikorwa by'uturu bibona burya igikorwa cyiza kiragaragara nuvuga ngo ibikorwa byenza mbibona ari muri Kenya ndafasha imfubyi n'abapfakazi bira bya Miss Mulenge ari amatournament nuvuga ngo bira bintu byose narabibonye kandi nkawe uzubifata utuzakira gute kubera ko ndore ko mu burabona ifaranga nyine nibyo irahanza ariko kandi muba mufite charge nyinshi kandi muba mwaraziruhiye rero kugira ngo ufate amafaranga ngana kuriya
uyashore mu gikorwa wenda nka Miss Murenge canke se uyashore mu gikorwa nko gufasha imfubyi n'abapfakazi nkaho ubuze uburuhe bwari amafaranga ubu bifata gute ndore ko hariho n'abenshi bavuga amagambo menshi bakavuga ngo pa legend ngo ari amafaranga ngo ayica nabi ngo agira gute wewe muzamu bifata gute mwebwe iyo mubona bikorwa akora nka uvuga ngo bira bikorwa umusaza akora ibikorwa by'indashikirwa hamwe na petit frère Dodos ara n'abantu twabanye ara Nairobi dukinana n'umupira abira bikorwa akora abenshi barabinenga cyangwa se baramutuka bavuga ngo ni inyungu washaka ifaranga n'aba subscribers ashaka ariko si buri wese ufite uramutima ngo ni bake bafite uramutima wo gutanga ureze ifaranga akoresha ifaranga nyinshi zitagira uko zingana arumva rero ukore Miss Murenge utanga ibikorwa akoze ni byinshi tugize ngo tubiharure tugova hano urumva ibikorwa ibyo birari kabisa okay urakoze cyane hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cacu mugire ijambo rimwe mugenera abakunzi b'Imuhira studio cange se abakurikirana ibikorwa twakoze hanyuma tugane ku musozo mubabwira ijambo rimwe cange se abatera nkunga abandi bifuza gukora ibindi bikorwa mugire ikintu mwababwira kugira ngo bakomeze bateze urubyiruko imbere kandi bagura n'ibikorwa n'itara z'abamambre kuko ubu nyine nta murima gato gifite abantu bose abenshi babeshejweho n'impano zabo rero tugize ngo twicare gutyo kandi impano izigaragara ari uko hariho umuntu wayizamuye rero kiriya ni igikorwa gikomeye ugire n'ico ubwira abandi bagenzi bawe murakoze cyane icyo navuga tugana ku musozo sinareka gushimira bari abafana abasaza hari ababyeyi nuvuga ngo naratunguwe uko natekerezaga bino bintu none naje gusanga birenze uko njewe hariho bazanye impinja hariho abasaza bari mu myaka ya Abraham arumva abayobozi abantu bakuze hariya nuvuga ngo byarantunguwe kabisa kuvuga ngo urabona abantu nk'abariya basibye amakanisa kugira gusa ngo baze bareba akabumbu bashigikire abana babo ikintu twabuze support uzi usanga abanyamurenge ukuntu duteye ni ukuvuga ngo umwana atari mu gisirimba atari mu ikanisa uwo mushigikira atari mu ikorari mu ikanisa n'amabongo yabaye ikirara urumva ariko bagende bashigikira abana babo hari abana nasanze hariya bafite talent ziteye ubwoba urumva bagende babashigikire turashaka kubona ba Cristiano umve mu bwoko bwacu nta muntu uragera ku rwego wokina Premier League cyangwa se n'andi ma league sivyo ura muntu wazumbwira bari bahamagaye muri Napoli urumva nukuvuga ngo nta bandi twabona ariko uzureba bafurero bari wenda ba Lukaku ba Benteke n'abarabose niki baturusha ntacyo baturusha natwe turabakongomani tiwumva kandi yose ni support no gushigikira yose ni support gushigikirana urumva so nahembwiye abavyeyi ukuntu abavyeyi ba hano bashigikira abana babo n'abandi bari muri Kenya ho usinokubwira ari akuva ngo uzobone umuvyeyi agiye kureba akabumba agiye gufana biragoye uvuga ngo n'abafana baza kureba akabumbu n'abanyakenya abanyakenya nibo baza kureba akabumbu urumva kabamambe ukumva izo bintu ni ibintu ta making a sense bitumvikana nta support ntaki urumva rero cyo no bashishikariza bagende basupportinga abana babo hatera imbere urumva birengagize bindi zifaranga abashoramo urumva turadufaranga ugenda udushoramo agera gucya azamuka agera mu Bwongereza turadufaranga kama twishura nkubusa urumva rero bagende a sacrificing urumva bashigikira abana babo batera imbere ikindi no vuga no gushimira Imuhira studio kudutumira hano hantu ubwo kuri mwagize neza kandi namwe mukomeze muzamure industry nyamurenge nuvuga ngo abanyamakuru baracyari bake urumva rero turabakeneye ukuzamuka
ufate mugenzi wawe ukuboko umuzamure nawe ubera ngo Nati Brave n'abandi bose ya yo kamana banga gushigikira abana atagiye muri korari mu gisirikare yaho ndi wumva hari ndi zoza yagiye muri gospel nawe ndadandaza imitima ngo yabera ndadandaza abanza bureke ashigikira abana kabisa hano bafite impano zitangaje okay ubwire n'abandi bantu bafite bumva botera inkunga nkuko wabikoze nabo bagifite ubwoba wenda cange se bagifite ubushisha nimba ariko novuga bari kuri faranga bashore muri industry zose na journalisme baduteza imbere natwe ko nukuri erega natwe tubuze support uzuko ushobora gutanga link mu bantu agahita yabona ngo ni muhira studio ntayirebe ariko ugasanga karareba iz'abanyarwanda zo biracari muri yaka kudashigikirana ariko nituzamurana twese bizakunda kandi ko turazamuka nta kibazo kabisa murakoze bango icyo nubwira bari abantu bagiriwe amahirwe yo kujirira hanze bagende bakora ibikorwa ino basohora ibikorwa hano ariko cyo koze bitewe n'ukuntu abantu bakiri ino championnat nukuvuga ngo sinzanereko ariko ko ndabona ibikorwa biri kuza biri kubera ino kandi iki niwe ugikoze bwa mbere sinzi mbari ugikoze bwa mbere Papa Legend yaragikoze ariko ntabwo ari hani Bujumbura yagikoreye mu nkambi Papa Legend urumva rero hani Bujumbura ndibaza ni wewe hano kuvuga ngo bakora ibikorwa basohora ibikorwa kabisa ariko ibintu nimara kuja kuri YouTube na yego bazabibona muzabona ibikorwa nabo ndi bazazagira umutima nabo bazagira umutima wenda na support nabonye nabo bazategwa iyo ntuze yo kuvuga ngo basohora ibikorwa ino okay turagushimiye cyane Gaucho kandi ukomeze courage kabisa duhere muyehe nawe abanze asezera abafana b'Imuhira Studio turangiza ikiganiro cacu gira ico ubwira abantu nabandi bumva bashobora gutera inkunga ushimira n'abantu wenda bitabiriye irushanwa cyambere ndashima Imana yaradushoboje guhera inama ya nyuma twakoze sinari ngisinzira no kuvuga ngo uruha rwari rwaranyishe no kuvuga ngo twateguye bino bintu ariko nkavuga ati se uzopfa ku munota wa nyuma n'amafaranga amaze guspendinga hakagira wenda ikintu kitokeza bigapfa ko none ijya confiance nanone yogira kandi we nkabona nta kindi nyomo explique ngo mubwire ngo nuku ngahita mbona nyine byovamo ibindi ariko vraiment ndashima Imana yadushoboje kino gikorwa tukakirangiza nka dimanche hoho lundi sibwari finale ejo naza nicara ndeba kuri telefone ko ndasanga bavuze ngo tidukina kuri donc ngo stade yahise occupé nkamba numva nyine nkaguma ndeba kuri telefone cyane wenda ko ariko Imana ishimwe yuko byarangiye kandi narabisengeye jewe cyane ndavuga ati nibirangira nzoshima Imana kindi novuga ndashimira staff members yose abari abantu bose batwitabye ama equipe yose Mulenge New Star Isoko n'Agakenke tibacika intege hazagwana babiri hagatsinda umwe kandi iri ari finale ni kuvuga ngo hategerezwaga kuvamo umwe wegukana igikombe kandi nyine kuri byagaragaye ariko big up sana kuri Mulenge big up kuri Gakenke Isoko nuko vraiment baritanze bagaragaza tala zabo vraiment kandi nawe yarabibonye twarabiganiriye cyane yabonye n'umupira w'Inyaburundi dufite kindi novuga ku bakunzi ba Muhira Studio dushigikirane dutezanye imbere sinawe wenyine hari nyine kuko ari kumwe na mugenzi wiwe nawe n'umunyamakuru Brave n'abafite channel yiwe n'abandi twese dushigikirane dutezanye imbere kuko aha niho ndanga umuhamukura kawunga aho niyo murima dufashanye twese kugira ngo tujye iminsi igume yisunike hanyuma tunashimira n'ababa dukurikirana nyine bose
Imana ibaho umugisha cyane, big up sana. Murakoze cyane. Hanyuma ibiganiro byacu naho ubutaha bakunzi y'Imuhira studio turabashimiye mwebwe mwakurikiranye ikiganiro kugeza ku musozo. Imana ibaheze umugisha. Ciao ciao.